Ütөкүнен Үһәбелү районун олуктактыры. Бихи болонтон Российская Федерация Саха Республикатын хуконнарыгар үлелән олорубут бихи управление. Тон хуконнар элбәхтер. Марам бу кенники мусустар 9 күннәр тақсыбыт хукон. Бу оғылырға анамыт туақ иддағы төлөбір. Үхін толбыт, оны ағahın толуадылы оғылырға ананар. Оны-то, конечно, прожиточный минимум әбәйет көрөбіт. Білейін болағына бихулус бұтыр уәхетті тігінші кемеға көтіті үс. Инекінен болағына бихи госпорталынан бұл аға сөз 12 декерген заявлениятын тұтты бұд. Оны барылырғар болағына выплатаны үтті бұд. Заявкалары бартын көрін. Ким доходы олақын отыда отказ бадда, оты ким доходы болана кыра болан туақ инваритын пересчетылылар, енекінен бір оға 1,9 мехак бадда. Онытын мақтаны еқпітін бағара бұтманна үлелеспет, бұл госпорталға келесіпет, жомуту herge бітер бұл репутационный центр үлехтірігер. Кенер болана бұл бәлін учетты, отын кыммат, кыйын госпорталға кейбет жоннуры хергері хүдден көмілістілер. Оны библиотека үлехеттері манна халаячы Наталья Кирилловна. Оны бары опсетіл бұламын бұл жомутуғар нехелегінен, жағалталар специалистері мені көмілістілер. Оны бұл госпорталын етепетім күді асүйс 12 декерген үбін қачтын тұтты. Оны Тех бітім бағар бұтыта каста мұджон хем бір доходтары хөпті бәспәп болан қалығаны, бағар үлелері хоқ болан қалықтары, оны хем бір келен заявление беректерін хөп. Оның болағына туық, оған ба хем бір өті прожиточный минимум ағая хоқ көбайды тақсар болағаны манна отын барта программаны үлелейбет, енекіні оты тоқтотан кәхер. Оны тех бітім бағар бұ ағая қонуқтаға тамия Асен Сергеевич выпускниктерге 5 тысяч хокковые беребен денеме хукон тахадда, оннаме бихи управление ватан баригати. Тух парспиеген барта үрэх управление те бихи хатик серихта, онтон балланы бүтін қатшыбытын бихи тырыны тихтақбыт. Онуттон үреләбетін елерге меулары ибадда. Бу бастако оғылырын көрін олар боллақтарына білейін кенерге. 10 тыгынчы ағысмәк 2 хокковай болла. Урут итен арын алалар еті 5 тыгынчыттан таққаны. Оның бұл июнь еттен кенерге пересчет барыға. Некінен бихе улус бұтыр 19 ие етіннек төлі бір олар. Оны бұл пандемия кемегер туқ бар урақтар тағыстылы даны бихеме тұбартын толыр олар бұд. Конечно, бумажный носительге мехем бір олар бұд. Жоно той күйен госпорталға кетбетағаны бихе кәдін заявление берендер. Токумаға хүрен берелер. Төбейін берулер олар бұд. Конечно, маскалақ қалықтақтыр, оны 12 телефон постоянно. Ол телефонға звоннан әме біз сияқтерін хөп, кәйін кәлбәп боллақтарына. Оның терін өнелер олар бұд. Окуматта масканы еддейбет, оны әппекадылы наға әлбәқ болбаттарын хетияты бұд. Жомыд клиенттер бұд. Просто заявление регулирует. Тух парам бартан это бевит манна смыванан олабыт. Блин, конечно, тух интернет потом барахаллана химбир барта батарар. Окна бартом бартан сили хитистах битнеутон бия барта үле министерство тетерен үле холорор смывка. Онтон выгрузка келлегана же бия кылы хамнас битаккан барар. Рахна электр гүтүтет социаль үлехеттер, онна жалт үлехеттер үлелестилер. Onun болағына мехлектер бары келедилер. Госпорталынан заявление. То, конечно, кумахыннан эме балалар болан бара, то өйдді бүт. Мехлектер бары кытынылар. Заявление оларга. Ота бағар бұл социаль үлехеттер біліман олар арын бартын толыр доқтар еді. Енекінен бары тоқтатылыр ден. Электронный госпорталынан кеддилерден үйрен олырғыд. Ота білін үлебе парта госпорталынан болар ченчелях, онына баран әрәбет. Онын заявлениялы ұлық бұд, енектен дағаны оны докумені бартын бәбет. Әме смыванын олар болуқ бұд.
2019 сыл 2 квартал прожиточный минимумга 16-тыгынча хеттеме агонтан охолобра үрдүк боллагына прожиточный үрдүк боллагына капсабаттар. Онно охолобра урукку курдук детское пособие курдук, идагы пособие тер курдук манна агыллы бат. Онно охолобра урут установление средства агалары килер боллагына бу төлө бирге кендер установление средствалары агалар килбеттер. Оны студенттер килбеттер. Олата боллагына соконай сахан сите идигер оголар капсаллар. Олеген бу төлө бирге элбах кынаргалар холобра дохоттара тагынан барды. Энегенен бу төлө бирге тексебетлер. Онда милет якын барабын холобра каста үләүләбит үстү төттү үләүләбит төрөппиттер баллар. Олар холобра хамнастары үрдән таккар, энегенен эме капсабатлар. Как будто кендер ыйда пособияны ылайжар курдуктар. Олата кендер бир рахамнастарын бия көрдөрүлөр бит, атыктарын боллаганда кистилер бит. Онун болла биле бу бияне Тсемевинен келер запростар ди. Негенен налогойтан чисто барта жиңнах доход барта көстен таксар. Заявлениялары толоруга элбек алгастар баллар, онны холобра адрестарын сыя сурян дактарына келер адрес пребывания детактарына келер онны атын ускада тиян калыктарын хөп, кораккада тиян калыктарын хөп, негенендар биле онду буккурдар таккаллар. Онна видео оларын сурян кебелер, эбетер огону бартын сурялар деп курдук. Оны холобра хокондай сахан сетейлик оголор, онна сокондай заксалак кергенлere холобра кирер. Бу хокондай сахан сетейлик оголор бары сурулалар. Эти бу хайбыланяга онна холобра бу төлө бирү биге июньге төлөп болак бутуна ыйда пособия курдук, эхилемия перегистрация халлар. Холобра майыга килектектер, икистен эме заведение через портал эме беректер надо. Ыйда пособия бутыгар перегистрацияга бу ковиднан хевестен барта автоматическая перегистрация аспыта сентябрьге дылы, оны карантин бүттәгәне сентябрьге бар документтарын алалар. Онтон карантин алганнан барар түгенигер эме алтайынан эме автоматически перегистрация ахар. Ого посоветер. Бу үйттен хетте сагардыл жеңге холобра дохоту с ноября 10 сылттан по октябрь 19 сылгы көрүлөр. Дохоту 12 айынан. Бияга хаңа кон федеральный закон таквытынан улары кидде бастыкы ого балтара сагырде көрөнө олор очулар га пособияларын кемердете сүйсалтан аксыз федеральный законунан аксыз үйүнгө табыста бу быйыл онна кембен 10-нчы авсмаа үсөккө бакачыгы жери үддеттилер. Бастыкы 200 ити хаңа хаконларынан хаңа төлөбүрдерге ки каляна агаяк, ону бягыт хатан кебеп болахытына Якутия.ру кирен заявление урюхотун хөп, онна тук бар тук заявление өңө көрүнгө барта бар, биң орабыт, онна өйдөңө түшөйдүк бартын тоой денерин агаңыт бардын сиги каян документин сканерди уктакатына барда шоватага хар тасы он токотнутан не төттүрдары булар тох тан үйтен тетирдилы пособие вот автопересник апкадир тутулар аны ол сурога дыктакыт ол сурога аттакатына перерасчет алынат, ол срок кадылы алан берек суктакыт. Онно театр госуслуганнан биргет удугос заявление рефералдыр. Олох хатан госуслуга тиген хатан матак булакытна манна келен бягат лишне келенгет хатан мата деңгет
заявление кумага хор йокотун сөп.